Mwiriwe neza bakunzi ba Eugene Official, turabasuhuje cyane, tunabona kandi kongera kubabwira ko muri uyu mugoroba rwose tugarutse muri studio. Bibaye ngombwa ko tugaruka ikitaraganya mu buryo bwihuse cyane bigendanye na update itugezeho ikomeye cyane, nava ko ari n'inkuru nziza nzaniye mu by'ukuri ASM 23. ari nayo mpamvu rwose navuga ni ibi byo nibaza kubyumva biraza kugenda bibafasha cyane. Nikiro mbazane kuri uyu mugoroba, ndagira ngo mbamenyeshe ko namaze kwinjira neza mu butasi bw'iki gisirikare kiri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Amakuru mbashije gukurayo, ngiye kubabwira impamvu muri kubona bari kugaba ibitero ndetse bigashaka kuba success. Donc bari gukora operation zigashaka kuba success kubera ko nyine nabo ubutasi bwabo bwazamutse, barimo barahereza amafaranga menshi ingano y'amafaranga utabara, barimo kugenda bayiha abaturage bari muri bice biri kugenzurwa na M23 ndetse n'ahari kugenzurwa na MRDP twirwaneho. Iyo ni strategy sha, ndakubwiye nuko urugamba ruzagenda rutinda, hazagenda havumburwa ibitendo byinshi cyane, hazagenda havumburwa amayere menshi cyane. Ikiza nuko nyine mamu dufite nkatwe rwose tugenda tubibakurikiranira, ariyo mpamvu bamwana bonye rwose twatinze tugenda tubicukumbura, nibyo byose tugenda dukurikirana. Ubwo rero ndabashimiye cyane mwe tugiye kubana muri iki kiganiro, ariko manze mbasabe nyaboneka ntuze kwibagirwa gukora like kuri iki kiganiro ndetse ngo unakoresha cyangwa se usangize n'abandi iyi video kugira ngo dukomeze kugenda dushigikira umuyoboro. Nyuma yuko turaza kugaruka no kuri ubwo butasi cyangwa se ku buryo Kinshasa iri gusuka amafaranga kuyoborwa bari mu bice bya M23 kugira ngo bababere abatasi, ndetse benshi batangiye no kugenda bayarya, bari kuzamuka byo ku rwego rwo hejuru bagakora akazi bameze neza. Ndagira ngo mbanze mubwire ko dufite n'andi makuru menshi cyane, naho turaza kugaruka nanone izi n'izindi ngingo z'ingenzi ziremere turaza kugenda tugaruka mu buryo burambuye, aho mu by'ukuri umuyobozi wa ASM 23 nta wundi ni Corneille Nangaa yatangaje amagambo akomeye cyane, n'ubutumwa navuga ngo buremereye cyane. Uyu mugabo amaze gushikiriza witwa Tshisekedi Tshilombo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa, abahaye mu by'ukuri cyangwa se asano ashize igihe ntarengwa cyo kuba uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaba akiciye kuri intebe y'ubuyobozi. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko intare za Sarambwe bamaze kukameza, basizoye, bakuye rwose icyitwagaho kunyo, bisa naho bagiye kwa advancinga mpaka bageze Kinshasa. Ndaje aya makuru nayo turaje tuyinjiremo mwumve uko ibintu bimeze. Hanyuma ikindi turagaruka turaza kubabwira ko mu by'ukuri ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye uyu mugabo ntajya yiburira. Perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu ntajya yiburira, ndakubwiza ukuri. Yasubije ngo abari bamurwanya, donc yasubije abamurwanya bari bamubwiye ko aya matora mu by'ukuri atazayatsinda, nareba nabi rwose atazanagera mu gihe cyo kugira ngo batore akiri perezida. Hari icyo rero yabasubije, nabyo turaje tubyinjiremo muri iki kiganiro cyacu. Ibi byose rero ni amakuru tugiye kugenda tugarukaho, ni amakuru rero mwateguriwe nanjye ndetse na mugenzi wacu Vincent, ndetse tugiye no kuba turi kumwe muri iki kiganiro dufatikanya tubagezaho aya makuru yacu, cyangwa se aya makuru twamaze kuba tugenda tubategura, kuko rwose tukimara kuyabaha ntabwo akira yacu twenyine, ahubwo ni amakuru muri rusange ya twese namwe abakunze Eugene Official. Hanyuma rero reka tubanze no tubahe ikaze mwe mwihereye umuyoboro Eugene Official. Ndababona cyane muri benshi cyane. Ndabizi hari abatuye hano ku mugabane Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwumve mwese rwose, donc umuntu wese uzi ko yihabeye uyu muyoboro Eugene Official, coup de chapeau, ndagusuhuje. Ngiye kuvuga amazina muri benshi cyane rwose, cyaba ari nkacyo kigano ndetse kitanarangira, kuko urabona ibihumbi 200 muri benshi cyane. So rero hano none hari abari ku mugabane wa Amerika, hari abari ku mugabane wa Aziya, hari ku mugabane w'Uburayi, hose mwese babandi mwese muzi ko tujya tunavugana cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese rwose mwumve ngo ndabasuhuje. Ndabizi ko muri amasaha benshi murimo no mu kazi kanyu, cyangwa se muri no kunyuma murimo kwiruhukira. Ndabasuhuje cyane
musuhuze n'abadamu muri kumwe munsuhurize abadamu abafite abadamu. Ndabizi hari abajya bambwira bati rwose umudamu rwose arambwira ati ariko buri munsi buri kumva imiripuko. Rwose mubansuhurize cyane. Reka munyamara tubanze dutumikire gato abadutumye. Hari abantu mukoresha mufite ama event muri iyi minsi, ntimuze gucikwa, ndabazanira umuntu uri buzajya bafasha mu minsi iri imbere kubijyanye n'ibyo bintu, kubijyanye no guteka n'igikoni, ndaza kumubazanira vuba. Ariko reka tubanze dutumikire muganga Damas ni muri Primo Health Infinity, aho bavura indwara zigiye zitandukanye zananiranye. Hari n'ikinzo ndwara ziba zarananiranye ariko bashobora kukuganiriza bakakubwira regime n'iki byose, indwara mu byo kuri ukabasha kugira ute ikagenda igabanyuka gake gake mpaka ikize, bitanagusabye gukoresha imiti y'umurengera n'iki byose. So reka tubanze tumutumikire ubundi tugaruke n'amakuru yacu mu buryo burambuye, twinjirire muri ya nkuru uburyo kikisha siri gusukanura amafaranga hano muri bino bice biri gukontororwa n'amadubu ndetse na M23. Ko abantu benshi bakomeza kugana ubuvuzi bwanyu, ni ikihe gishe mufite kugira ngo bakomeze babagane? Ubu rero kugira ngo abantu boroherezwe na serivisi zacu nkuko bisanzwe duhora tubashyiraho promosiyo. Uku kwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramo tubageneye promosiyo y'10%. Aba kugeza kurangiye kose kwezi kwa gatanu deja duhere muri mpera z'uko kwezi kwa kane. Bivuga ngo abantu barwaye diabete, umuvuduko, stroke, abagabo babangamira za ndwara z'abagabo, yaba ari prostate, gucika intege mu gikorwa cy'abashakanye, abakeneye ibibazo, abafite ibibazo by'uburumbuke, kutabyara, na mibe n'igifu, na hemorrhoide n'indwara z'amagufa cyangwa imitsi n'izindi. N'izindi ndwara ntarondoye, umwijima n'izindi. Ni mutugane, iyo promosiyo ntibacike. Aho kutubonaho harahari USA, dufite umuntu, Canada, Australia, ibihugu byo muri Aziya, Europe n'ibihugu biri kure ya Afrika. Iposta na DHL nicyo bibereyeho. Igisenyi ni ku muhanda w'amadepo, i Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko, naho Igoma ni mu mujyi wa Goma. Aho hantu hose abadukeneye mwahamagara nimero yacu nakamizo gutanya 757 057 ntimucikanwe rero n'iyi promotion kugira ngo tumbatire amagara. Yes, hanyuma sasa rero ni mutwemerere twinjire mu makuru mu buryo burambuye. Nizera ko mwese mwamaze gukora like ndetse abandi mwamaze gusubscribinga abatarabikora share byo rwose ndabizi ni ibintu mukora mubikunze, naho mpamvu rwose mu gihe kingana na hafi imyaka ingahe uyu muyoboro wanyu uwo mu by'ukuri umaze kwamamara ugeze kure cyangwa se ubona warazamutse cyane ku rwego rwo hejuru. So ndabashimiye cyane rero kude chapeau, I salute you. Reka twinjire makuru yacu. Ni inkuru tubazaniye, inkuru iturutse mu butasi cyangwa se mu mbone zacu zikomeye cyane ziri hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero bidusabye navako bidusabye iminsi, aho nyuma yuko iyi system bayitangiye bidusabye hafi ibyumweru biri kugira ngo aya makuru tuyabone. Ntekereza ko ndetse turi no mu bambere cyangwa se natwe twambere tutangaje amakuru agaragaza uburyo kikisha sa iri gusuka amafaranga mu baturage bari mu bice biri kugenzurwa na M23 ndetse na twirwaneho. Mwari muzi iki? Reka nze mbabwire. Leta Kinshasa nyuma yuko babonye ko kwinjira muri bino bice biri kugenzurwa n'aba bagabo, ndavuga amadubu ndetse na kinanguvu cyangwa se M23, ndajya nkoresha udusirino cyane, bavuze bati nta kundi twabigenza, reka ducanga umuti. Abatekinisiye bari hariya ni benshi cyane, aho kugira ngo tuzajye duhora dufata drone zijya kurasa, hari ubundi buryo twabigenza izi drone tukanazifashisha mu bijyanye n'ubutasi atari ugufotora, ahubwo zikadufasha kugira ute kuresha aba baturage dukoresheje uduhenda bwenge, tukabaresha dukoresheje ibijyanye n'ibiryo na mikoro, cyane ko abaturage muri bicu usanga bari kurira kubera ko ifaranga ryarabuze, usanga bari kurira cisha se yarafunzira boroka ku buryo rwose ibintu ari bibazo muri bice. Amakuru sasa aravuga ngo iki? Barimo barafata indege zino ndege zo mu bwoko bwa drone, barangiza bagafata icyitwa ifaranga bagashyira nko mu cupa, bagashyiramo n'urwandiko uvuga ruriho n'amanimero, bakavuga bakarirekura rya cupa bakarijyana, drone ikarijyana
yarigeze mu byerekezo birimo amadubu cyangwa se ahantu hari gukontorwa n'amadibudubu, hari gukontorwa na M23, barangiza rya cupa bakarirekura. Umuturage rero uribonye iryo cupa riguyeho, ririmo amafaranga, ririmo ndetse na nimero agomba guhamagara n'amagambo mu by'ukuri avuga ati ni leta ni Kinshasa, turabakeneye kugira bigende gutya na gutya, amafaranga ngaya, iyi ni vanse, nitutuze kuvugana tukubwira uburyo ki wabona amandi. Umuturage hano ari guhita aba nk'umusazi, umuturage ari guhita atanurwa yari yambaye. Rwose abenshi bari kubaha amafaranga atari make. Ibaze nko kubona umuturage yamukubise nk'icyatanu cy'idolari cyangwa se 2,000 by'idolari, none bakamubwira bati ako nagakeregeshwa ni nk'amayinite tuguhaye. Ikindi none uraza kubona ikirenze icyo, umuturage ari guhita avuga ati rwose ni tomborane nka Eric Kavije, ati keretse icyo batavuga. None yatekereza nibazo n'iki byose agahita afatiraho. Uburo nibwo buryo Kinshasa atangiye gukora. Donc bari kwirwa muri ibice biri kugenzurwa na AFC/M23 ndetse n'amadubu. Noneho barangiza izo drone zikirwa zirekura mu by'ukuri ubutumwa, yaba inyandiko zanditse ziri gukora mu mobilisation n'iki byose. Nibwo buryo bari kugera mu bice biri kugenzurwa na M23 hatabayeho imvune, hatabayeho kuba bakoresha imbaraga nyinshi z'umurengera. Ntabwo ari gusa rero sasa dore amakuru angeze avuye Umurenge mu kanya gato gashize. Imurenge naho ntago bigeze bahatangwa. Maze kwakira amakuru ko hano ho Imurenge noneho bari gufata drone barangiza bakayishiraho umuzindaro cyangwa se mikoro, ikagurukana mikoro ikagenda ikazenguruka hejuru ku barwanyi ba MRDP twirwaneho. Niba arababonyemo intege nke sinzi, ariko iri kugenda izenguruka abarwanyi ba MRDP twirwaneho, iri kubabwira ngo mwakwemera mukamanika intwaro ko tuzabamara, mwakwemera mukamanika intwaro mutarashira, mwakwemera mukamanika intwaro mukareka kwigomeka mutarashira. Ubutumwa ubanza buri kugenda butangwa hari na Kongoro, kuko iri jambo bavuze bambwira riri kugenda risohorwa. Kongoro bavuze ati ubwo nta bwoko budashira. Muri ya nama herutse kugira za Bibogoboga avugana aganira n'abanyamurenge, ne wavuze amagambo nk'aya yakomeye cyane. So rero ukabona ko muri make Kinshasa bari kugenda bagira gute bahindura, babona icyo bita ubujyangi bwinshi, bahindagura utuntu donc ku rugamba. Ubona ko bari gukomeza kugenda bitegura bikwiza muri intambara, bagenda babona byinshi byo kugira ute byo kugenda bagarukaho, byinshi byo kugenda bagarukaho. Rero niyo makuru navango arimo agendanye n'ubutasi. Na nshaka iyi sasi inkuru nziza ku barwanyi ba M23. Ukeneye cyitwa mobilisation iri ku rwego rwo hejuru, nubwo ejo n'ubundi yari gutegurwa, ariko bayobozi ba M23 muri ibumbe ndabarabuye mbabwiye uburyo ki Kinshasa iri kunyura mu baturage baho muri kuyobora, ndetse iri gushaka kubafatiranya n'ibibazo by'ibihe barimo by'inzara, ikashaka kugira ute kubafatiranya. Ejo mutazashiduka babatanze, umuturage rwose ashobora no kuza akanakwiyahuraho bakabamuha amafaranga menshi, akavuga ati dore njyewe ahantu barabari aho general arabari, nanjye ndemera mpahagarare mwe mufate korodone yanjye murasa hundi, ariko musiga ifaranga. Mu by'ukuri bagasana agasadoke nukoze diri y'ubwiyahuzi. Navuga ko rero ni ibintu biri kubaha ngaha, ibintu bitangiye kugenda bikomera ubujyangi, cyangwa se uko intambara ikurushaho kugenda ikomera itinda, ni nako no ku ruhande donc ku mpande zihanganye bari kugenda bazana ubundi bwenge bwo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero igisirikare cya MRDP twirwanaho cyasubije Kinshasa izi ngabo ziri kurwana ku rwego rwa Kinshasa, nyuma ko iri kubazengurutsa utwo tumikoro ibabwira kumanika intwaro bakiripotinga. MRDP twirwanaho ibinyuje mu muvugizi wayo, uyu nta wundi n'undi na Fande Rugabo, Colonel Rugabo Fideli, yavuze ko mu by'ukuri atari bo kumanika amaboko gutyo, kuko ngo ntabwo bagiye kumanikira amaboko koroshari, cya gisirikare cya Gisekedi cyitwa koroshari. Avuga ko babatsinze ndetse nta n'ubushobozi bafite bwo guhangana nabo. Muri make ni nko kubabwira ngo
ahubwo mwemere mumanike intwara rimwe. Mu gihe izi ngabo mu nama baherutse gukora za Bibogobogo bari bagaragaje ko batazongera kugira nabi abaturage ba hano Bibogobogo, ariko noneho ngo urugamba Burundi, igisirikare cy'u Burundi hano Bibogobogo bari kurwana ni uguhosha ubujura buri gukorwa n'ubundi n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ariko za Kongo, aho ziri kugenda zigira gute, ziri kugenda zinyaga iby'abaturage, bari kwiba, batangiye kugenda biba inka z'abaturage, ariko abarundi bakavuga ati oya musigeho murekere. Urumva ko nibura igisirikare cy'u Burundi nibwo rwa mbere rwose numvishe nibura hari akantu bakoze, hari uburyo ki rwose ngo bari gukumira cyane Wazalendo ndetse n'izi ngabo z'abasiri za FARDC. Burya nibi tujya tuvuga byose tureke n'ibyiza byose tubivuge, ariko iki gisirikare cy'u Burundi rwose noneho cyahabaye intwari, kuko za Bibogobogo ubu ngo nta nka yari igomba kuba yasigara kugeza ngo zakabe zashyizemo, kuko bakimara kubasezeranya ko nta kindi kibazo n'iki na kimwe kizabaho, ndetse bakagarana zimwe mu nka z'umusaza nigeze kubagezaho zari zaranyazwe, byatumye n'abari barazihungishe donc zari ziri kure zose zitangira kuza ahagaragara. Wazalendo n'abasirikare ba FARDC bati turazirya izindi tuzinyaga. Abarundi rero ngo bari ku gisirikare cy'u Burundi ngo barimo bararwana urugamba rukomeye cyane, akavuga ati niba mukomeje gusahura abaturage mureke rwose twe ubwo twiviremo, mwebwe mugire gute, mwe musigare mwifasha, kuko turabona urwo rugamba nk'urwo ntabwo twakomeza kugira ute kururwana. Urumva ko rero ibintu hano birakomeye, ibintu ntago byoroshye n'aka na gato hano muri buno buraruko cyangwa se hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi twari twabonye Lawrence Kanyuka atangaza ko ya drone yarashe za Mushaki, yarashe abaturage bagera kuri 21, ariko uyu navango ni uyu tugiye kugarukaho ni Colonel Nanga we yaje konfirma abarenga 30. Urumva ko ibintu bikomeje kugenda bizamuka. So reka dushakishe ku murongo wa telefone mugenzi wacu Vincent kugira ngo twinjire no mu zindi nkuru z'imiriro, kuko amakuru kuri uyu mugoroba tubazaniye na breaking news. Niki rero uyu Colonel Nanga yasabye cyangwa se yabwiye Kinshasa yamaze kohereza, nubuhe butumwa amaze kohereza Kinshasa kuri uyu mugabo navango ni Kisekedi wifuza rwose ngo kuba yayobora manda ya gatatu. Kubanga bw'ibyuma tayari Vincent yamaze kuba hagera. Vincent wiriwe neza? Uri neza Fighter? Urakomeye? Ndakomeye. Hari umutaramu nabonye ujye ubanza kurimba ati morali jyu nawe ndimo ndumva morali rwose iri hasi, hagerageza uzamure morali hejuru kabisa, utugezeho amatwi amakuru pito mu jambo ryumvikana mu matwi. Vise uburo tayari twinje mu kiganiro tukatugiye guhera ku byatangajwe kuri message ikomeye cyane navango Colonel Nanga umuyobozi wa SM23 yohereje Kinshasa mu buryo bukomeye cyane. Nibyo Colonel Nanga mu kiganiro n'itangazamakuru yego yatangaje ko Mr. Kisekedi ategereje ku butegetsi bazwe. Umuyobozi w'ihuriro rya AFM 23 Colonel Nanga Edouard avuga yuko iminsi Kisekedi asigaje ku butegetsi bibaze ko umugambi afite wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo akomeze kuyobora utazamuhira. Ibyo bigera bishingira ku magambo yatangajwe na Kisekedi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026, ubwo Kisekedi yabwiraga abanyamakuru bakorera Kinshasa ko abanyekongo bari gusuzuma itegeko nshinga kugira ngo barebe niba ryavugururwa, kandi ko intambara y'umurasirazuba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nikomeza muri 2028 nta matora azaba. Yego Kisekedi rero yavuze ko ngo niba badashobora guhagarika intambara kubw'ibyago ko niba badashobora gutegura amatora muri 2028, aravuga ko ariko Vice sinzi niba wenda hari ikoranabuhanga, ariko njye numva ijwi ryawe riri hasi pe. cyaba ari ikibazo cy'ikoranabuhanga ufite kuri ndimo navuga cyane ko mbona se volume zose zazamuwe, gerageza wongere ijwi twumve. nibyo nakubwiraga rero. Kisekedi rero yavuze yuko ngo niba badashobora guhagarika intambara kubw'ibyago ubwo ntibazashobora gutegura amatora yo muri 2028 nk'uko we yavugaga. Yego ariko ibyo nyine akavuga yuko ngo bitazaba
yego ntabwo ari uko ngo yanze kuyategura aravuga ati nuko nta bushobozi buhari ati twabikora ubushobozi buramutse buhari ariko twayategura tudafite Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. yego mu magambo yiwe uyu mukuru w'igihugu yakomeje avuga ko iki kiza kiri muri ngo mu itegeko nshinga ati ni ikintu kirimo kikiza ati kiri mu itegeko nshinga tugomba kubanza gukuramo ati rero harimo ibintu byinshi tubona yuko bidasobanutse twifuza ko byabanza kuvamo noneho tukabona tugakora amatora mu buryo bufatika. ejo rero ubwo ku itariki 8 Colonel Nangaye Berwa yakoraga ikiganiro n'itangazamakuru yagarutse ku magambo Tshisekedi yatangaje avuga yuko asaba abanyekongo imbabazi kubera ko atashoje intambara ku Rwanda. avuga ati ibyo navuze rwose ndasaba imbabazi navuze ibintu mpubutse. Colonel Berwa rero we icyo yakoze yabaye nk'umwisongoraho aravuga ati rero umuntu w'umuperezida avuga ibintu mu gitondo akongera akavuga ibindi ngo yari yibeshye ati n'ejo muzabona byose avuga ati sinari nzi ko ndi perezida ahita ava ati rero byo kuvuga yuko azahindura itegeko nshinga ngo abone manda ya gatatu ntabwo bishoboka kandi ntawe uzabimwemerera. ibyo nibyo yagarutse nyine ashaka kugaragaza ko Tshisekedi adafite uburenganzira bwo kugira ngo abe yakiyamamariza manda ya gatatu nk'uko yabigaragaje. ariko vise turebye uburyo ki nabo bari gutegura Kinshasa cyangwa se Tshisekedi ari gutegura vise hatagize wenda ibikorwa ku bigendanye no kuvuga ngo nibo n'ubundi bahagurutse bagiye kuba bakora iyo operation vise abaturage ntago bafite ubushobozi bwo guhagarika Tshisekedi yamaze kwishyiraho itegeko nshinga bibaye ukunguku n'ubundi byaba nk'iby'amatora yashize kuko nabwo bagaragazaga ko bitashoboka ariko nyamara biza gushoboka. Colonel Nangaye nyine aravuga nk'umunyepolitike ibyo avuga na Martin Fayulu yabivuze yuko abanyekongo bazahaguruka bakabuza Tshisekedi kongera kwiyamamaza nk'uko babikoze kuri Kabila. ariko bose ibyo bavuga nyine ni ukwivugira nk'abanyepolitike kugira ngo bagaragaze ko bahari. nk'ubu harimo urugero Joseph Kabila urabizi ko amatora yari kuba muri 2016 ariko arayasunika agera muri 2018. rero n'ubundi byakwisubiramo kuri Tshisekedi amatora ya kuzaba muri 2028 ntabe bikagera muri 2030 bakabona aribo bayategura. yego ntabwo ibyo yavuze bivuze ko bizashyirwa mu bikorwa kuko ntibarebye uko mbibona mu gihe batari banabasha gukontorora ibice ibyanoro kibona si igihugu byose. kuvuga yuko wabuza Tshisekedi kwinyamamaza cyangwa guhindura itegeko nshinga ni ukwivugira gusa njyewe niko mbibona. ni ukwivugira keretse nyine baramutse n'ubundi bakoresheje umututu naho ibindi byose byo kuvuga ngo barakoresha ngo diplomasi n'iki byagorana vise byagorana rwose. ntabyo ku mbunda ntabyo mbona kubera yuko ntabwo AFM 23 urebye urugero iriho ufite ububasha bwo kugera Kinshasa. ndaguha ingero zigera muri enye. urugero rwa mbere Nord Kivu yose ntabwo AFM 23 yifite. Sud Kivu nayo ntabwo yifite. urugero rwa kabiri tugende muri teritwari ya Fizi. Fizi yonyine urabizi ibibazo biri kuberamo abanyamurenge ukuntu bakomeza gutotezwa. ntabwo waba warananiwe gutabara abanyamurenge bari hariya muri komini imwe. yego ngo ubashe kuva ujye mu birometero n'ibihumbi 2 ahantu udafite indege udafite ikintu cyagufasha kugerayo. icyo ni ikintu cyo kindi kigaragara cya kabiri ko kidashoboka ko AFC yabasha gukoresha imbunda ngo ikure ubutegetsi bwa Kinshasa. icya gatatu AFC 23 mu bice kontorora urareba ko uzi cyumweru yenda gishize bombe zatowemo ukuntu zingana bakoresheje drone. ntabwo barabasha kumetiriza ziriya drone ku buryo zitabuza abaturage umutekano mu bice bakontorora. ubwo rero ngo uzajya Kinshasa noneho bamaze igihe bafite ibikoresho byinshi bazakoresha drone uzajya mu birombe byabyo mu y'agaciro Amerika yamaze kuba nk'igiye kubohoza bayihaye icyangombwa cy'ubutaka. yego ibyo ngibyo rwose ni nko gusetsa. kubera yuko leta zunze za Amerika urebye uko ziri kwitwara iki gihe zabaye umufatanyabikorwa wa leta mu kurwanya AFM 23 ndetse no kuyica intege. ewana wuzuye kabisa. icyo rero nacyo ni ikintu kigaragaza yuko Nangaye ibyo avuga ni ukubyivugira gusa kugira abantu bamenye yuko
ari umunyepolitike ko ariko adashyigikiye Tshisekedi. Ikindi urebye igisirikare cyose kiracyari kuri Tshisekedi. Abatamushyigikiye yarabafunze, n'undi bakeka bamurara bamufunze. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe avuga yuko itegeko nshinga guhinduka, bose abayayoboye barahunze. Ishyaka rya Moise Katumbi barabivuga ariko barabivugira mu buhungiro. Ishyaka rya Aniseti Chikuni naryo ni nkaho ritariho. Amashyaka y'abandi bapfaye urubo ntabwo bamubuza n'ubundi, kuko Fayulu ejo ubundi uzongera ubone yongera bagarutse agiye kumuha umukono. Ibi rero mbona ko kuvuga kutavuga, nabonye hari ishyaka rindi rirwanya ubutegetsi bw'ijambo ko itegeko nshinga rihinduka. Muri Afurika byo uri ku butegetsi kuvuga ngo ntabwo wahindura itegeko nshinga cyaba ari ikinyoma cyambaye ubusa. Itegeko nshinga rizahinduka, Tshisekedi yongere yiyamamaze cyangwa yobore manda n'ubundi idateganyijwe n'itegeko nshinga, ariko nta naho yanditse ayobore, nibirangira yongera ajyeho ubone abaye nk'uko Mobutu yari ameze. Cyakoze wenda IDPS itabishaka birashoboka, ariko ntabwo mbona ko itabishaka, kuko imyigaragambyo z'ubundi bakoze bigaragaza yuko bifuza ko manda y'ingabire kandi ku buntu, kuko bo batangaje ko icyo bashaka ari uko ngo banza guhagarika intambara, nta wundi wayihagarika. Nubwo amateka biragaragaza ko Tshisekedi ari gukoresha ino ntambara mu buryo kugira ngo yitinze ku butegetsi. Ibi ngibi byo biragaragara ko atari agasuzuguro rumuri, nubwo intambara yayitsinze nubwo atayitsinze, ubona ko ashaka kubanza kuguma ku butegetsi igihe kinini, amafaranga yagiye afatirirwa, imitungo yagiye ifatirirwa, abandi asahure nyine yishyura. Vise andi makuru ariko turimo turabona Corneille Nangaa n'ubundi asa naho yikomye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nabyo wenda twabigarukaho. Corneille Nangaa n'ubundi yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibitero byabaye muri Masisi ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Minembwe. Wagaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine zikomeje gushyigikira ubutegetsi bwa Tshisekedi kandi bukomeza gukora ibitero mu bice bitandukanye. Nangaa mu butumwa yashyize kuri X yagaragaje yuko abamaze gupfa bagera muri 30. Umuyobozi rero ashinzwe ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa kuba bukomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bufashwamo n'abarimo ingabo z'u Burundi, FDLR, abatajuru barimo abanyamerika n'imitwe ya Wazalendo, bishyigikiwe ko bivuga yuko bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amagambo yagize ati ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byahitanye abantu barenga 30 ndetse bigakomeretsa benshi, byakozwe n'ubutegetsi butemewe kandi atubwira atagushyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bwishimire ibikorwa byabwo ufatanyijemo n'ingabo z'u Burundi, abatajuru b'Abanyakolombiya, Abanyamerika, FDLR, Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Aravuga ati FDLR, Wazalendo n'indi mitwe ati bigambiriye ikibi kandi bakanakigeraho, ati kandi bikishyurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nangaa agaragaza ko ibikorwa Kinshasa bikora bikwiye kwamaganwa mu buryo bukomeye, kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bwabikoze bukagaragazwa mu buryo bukomeye. Aravuga ati Amerika bikuye mu nshuro ati mu ishami ryayo rishinzwe ububanyi n'amahanga kuwa gatanu byamaganye bino bitero, ati ariko nta gikorwa gifatika bigeze bakora yuko bamagana bino bitero. Ati Amerika igihe kinini kunda kugaragara nkaho yamagana Tshisekedi, ariko wareba kubera amasezerano y'ubucuruzi basinyanye y'amabuye y'agaciro ukabona n'ubundi ishyigikiye ubutegetsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi bagamije kugira nabi abaturage. Ubona ko icyo yakoze yabyamaganye kandi ku buryo bukomeye, nubwo Amerika ntacyo irabivugaho. Abona ko ejo cyangwa ejo bundi bishobora kugira umubano byangiza hagati ya AFC M23 ndetse na Amerika.
aha ndumva rero ibintu bitoroshye rwose n'aka na gato hano kuri buno butaka ndetse n'uburyo kibari kugenda babihindahindagura. Vise twikomereze, dufite amakuru menshi cyane kuri uyu mugoroba. Ubu tuvuga ni Baraka, baravuga bati abasirikare ba Hibu nibave hano, bari kwirukanwa, bari kurwanwa cyane. Byifashe bite ibyaya makuru? Abaturage ndetse na sosiyete sivile zikorera mu kano gace ka Fizi cyane cyane mu Baraka nibo bagaragaje impungenge zikomeye gukorwa na kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ariko cyane cyane itsinda ry'abasirikare bazwi nka Hibu. Aba Hibu rero bakaba bacirwa na sosiyete sivile ndetse n'abaturage yuko babiba, bafata abagore ku ngufu, bateka umutwe abaturage mu buryo bukomeye. Bagasaba yuko icyakorwa cyose ari uko iri tsinda ry'abasirikare bakwiye kugaragara muri Fizi cyane cyane mu kano gace ka Baraka, biterwa nabo n'abasirikare bo mu itsinda rya Hibu. Bo uko batanze itangazo babigaragaza, baragaragaza ko ibintu byose bikorwa n'aba basirikare. Batanze impuruza rero ba ultimatum aba basirikare bo muri Hibu yuko bakwiye kuhakurwa, nubwo leta nta kiravuga ntibizabakura cyangwa izabarekera, ariko njye mu mboni zanjye mbona yuko bidashoboka yuko bahabakura, ahubwo igitoboka ari uko bashobora kongera umubare kurenza uko bahabakura, nk'uko izo sivile ndetse n'abaturage babyifuza, bitewe n'uko twakibona mu kindi kimeze imirwano. Ubona yuko za Minembwe, za Baraka, ubona za Sari igenda isatira mu mujyi wa Uvira. Simbona yuko bashobora kumvira iki cyifuzo cy'aba baturage. Babonye banateguye imyigaragambyo yuko basaba abaturage ko bazabamenyesha umunsi bagakora imyigaragambyo bamagana aba basirikare b'abahibu ndetse n'abapolisi bagira uruhare mu gutumikira abaturage nk'uko bo babitanga. Turimo turagenda dukubita tubangura kuko rwose urabona turimo kugira ngo abantu bakonsumingire cyangwa se babone amakuru ku gihe. Duse n'abagaruka mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yasubije abamurwanya bavuga ko batazitabira amatora. Niki yasubije aba bamurwanya Vincent? Nibyo Ndayishimiye yanditse ku rukuta rurabona yuko ari gusubiza ababo muri opozisiyo bagarutse gutora itangazo. Batoye itangazo ryo bagaragaza yuko batazitabira amatora ya perezida ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Abagize inteko ishinga amategeko rero n'abaye jiste, ahubwo amatora ya perezida niyo ateganijwe muri 2027. Nta mashyaka atanu harimo Iprona, harimo Sakwanya Prodebu, harimo Sene, harimo Pade, harimo Sede, bari bavuze ko batazitabira amatora kubera ko babona ko nta kibuga kizavamo, cyane cyane ko abayateguye ari CNDD-FDD kandi igamije gukomeza kurekura Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Bavuga yuko nta kizera mu amatora kandi bavuga ko basaba ibiganiro kugira ngo babe babasha kuyitegura. Evariste Ndayishimiye yakoresheje urukuta rwa X, yabaye nk'ubasubiza, yanditse ubutumwa butari burebure ariko burimo amagambo ubona akomeye, ubona harimo n'inyuro ndetse no kwerekana yuko abo muri opozisiyo iby'amatora byabarenze cyane. Twinjiye no ku ijambo yari yavuze igihe yatorwaga, yari yavuze yuko ba bandi bavuga yuko baziyamamaza baza bagahangana n'abatareta. Ubu ngubu rero yanditse ati nakiriye ubutumwa imigambi 5 yanditse. Yego, turatahura ko hari abantu bumvise abatora umutima utaguma hamwe. Urumva ariko ni nko kuberekana n'abantu badatuje kubera amatora. Ati mwene abo bakeneye ikiganiro cy'umubyeyi. Ati ndabahumurije nk'umubyeyi w'abarundi bose. Ati narirya tozereye ingendo mu ntara zose ndemesha abenegihugu. Ati nabo aho butera ubwo bashikira. Yaragaragaza yuko nabo azabegera bakavugana, ariko nta cyizere mbona cyava mu byo bazaganira kubera ko babo muri opozisiyo bavuga yuko icyo bifuza ari uko bazaganira noneho bagahindura amategeko agenga amatora ndetse n'ikirangaminsi bakagihindura,
bakanafatikanya kugitegura ariko simbona yuko CNDD-FDD izabyemera kubera icyo yifuza ni uko igira abadepite benshi nk'uko n'ubundi byabaye mu matora y'ubundi urabizi ko hafi 100% ari abadepite bava mw'iri shyaka riri ku butegetsi abasenateri ari uko n'ubundi ntabwo babura gufata n'uno mwanya w'umukuru w'igihugu n'ubundi ntabwo bakwemerera ko hari ishyaka n'ubundi yiza ku badepite ibyo bakora bazahura yenda birashoboka ariko byo guhura gusa ntacyo mbona kizaza. aha reka tuve hano rero mu gihugu cy'u Burundi tugaruke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru arimo kutugeraho nuko Kinshasa niho tugiye gusimbukira ngo uwahoze ari vice perezida wa Kabila wa Sena uherutse kwegura wa kabiri Prito. Yes, urakoze cyane. Wa kabiri nyine uherutse kwegura mu by'ukuri uyu mugabo n'abagenzi be ngo bafunzwe bakekwaho gukorana na M23. Byifashe bitavitse by'aya makuru. Ni amakuru twabonye kuvuga yuko urwego rushinzwe iperereza mu gisirikare kuwa gatanu rwatanze itegeko yuko abagize iri shyaka nyine bita AFDC bari bari kuri beach bita ngo bira bafatwa bagafungwa harimo n'uwo bita Modeste Batirukwebo ko nawe ashobora kuba yarafashwe muri bo ndetse n'abandi batanu harimo bita Maître Pukuta Kuala Jean Claude harimo bita Yvonne Yanga Valeri Irunga n'uwo bita Kibeli Kasuka nabo bafashwe bagafungwa bamwe baravuye mu butumwa i Brazzaville. Rero abagize no cyaka barimo umunyamabanga mukuru w'itaka akaba yatanze ubutumwa busaba leta yuko bafungura abantu nta gisabwe ariko kugera isa ntabwo turabona leta yacika cy'igihe kitangaza yuko yaba yabataye muri yombi nuko bamwe mu banyamakuru bakoresha itaka ndetse harimo n'umunyamakuru ukorera mwa kigo cyo kigenzurwa na AFM23 ariko ukunda kuvuga imbera mu nzego z'umutekano muri Kongo ni Steven Wembi yagaragaje yuko aba bo mw'iri shyaka ndetse n'abandi batandukanye bafashwe bakekwa gukorana na AFM23 mu buryo bwa bwite. Sana amakuru akomeje kugenda tugeraho akomeye cyane tukiri Kinshasa rero Vincent. Andi makuru atugeraho aravuga ko ngo ibiro by'ishaka rya Matata Mponyo yasenwe iyi biro ngo bamaze gusenywa. Byagenze bite Vincent? Uyu mugore aherutse rwose kugaragara kuri video avuga ko Gisekedi bitazamukundira kongera kwiyamamaza cyangwa se gutorerwa kuyobora manda ya gatatu. Ubu bihagaze bite? Nibyo ni byatangajwe na FD w'iri shyaka RGD avuga yuko abagize ishyaka rya IDPS rya Kisekedi mu gihe bari barimo abagize ishyaka rya RGD bari barimo bizihiza umunsi mukuru w'iri shyaka. Yego abo muri IDPS rero babatagariye babatera ubwoba none batangira no gusenya biro yabo batangira gusenya biro yabo batangira kwiba ibikoresho byari birimo bitwaje imiboro bitwaje ibiti ndetse n'izindi ntwaro za gakondo. Agaragaza yuko rero ibiro babyangiye ku buryo bukomeye ndetse na bimwe mu bikoresho byari birimo bikubwa nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishyaka yabivuze. aha nk'uko rero ngayo Vincent, ubwo wenda mbere uko tukurekura wenda twagwa akanya ukatugezaho update ukatubwira no mu burasirazuba bwo hagati uko byifashe mbere uko dusoza ikiganiro cyacu. Reka duhere mu Bufaransa. Mu Bufaransa nuko uwigeze kwiyamamaza kuyobora iki gihugu Bukamareko yatangaje yuko abona ko Israel ari iri gutuma ino ntambara yo muri Iran ikomeza kuba. Asaba leta zunze ubumwe za Amerika kuzava muri NATO kubera ko NATO n'ibihugu byose bitaka kuba byakontororwa na leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko yabigaragaje. Tugaruke no mu Bugande. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi muri Uganda Richard Okudo yavuze yuko irahira rya Perezida Museveni rizitabirwa n'abakuru b'ibihugu bagera muri 35. Ni ibirori bizaba ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu ni kuwa kabiri ko abakuru b'ibihugu bagera muri 35 aribo bazitabira bino birori. Muri Sudani y'Amajyepfo Dr. Bakiri nawe yirukanye umugaba mukuru w'ingabo na minisitiri
wari umaze amezi 3 agiye kuri uyu mwanya abirukana n'abakinja yuko batakoze ibitoroka byose kugira ngo igihugu kibone umutekano. Mu gihe muri Afurika y'Epfo perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa arimo asabwa kwegura na Julius Malema kuko urukiko rw'ikirenga rwanze ko muri 2022 inteko ishinga amategeko yakoze ikosa ryo guhagarika gahunda yo kwegura Ramaphosa mu buryo budakurikije amategeko. Uburasirazuba bwo hagati naho Israel na Amerika bafatanyije bakomeje kumerera nabi Irani. Yego. Barimo barayirasa amanywa n'ijoro, ariko Irani nayo imereye nabi bimwe mu bihugu birimo ibirindiro by'ingabo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byagiye bigaragara. Tugarutse Kinshasa naho nuko abasirikare bafashwe. Yego. Bateye urugo rw'abapadiri, harimo umwe mu basirikare ba leta, abandi baragiye baririnze abasirikare ariko atari abasirikare, ariko muri abo bafate umwe muri bo baje gutanga ari umusirikare w'uri FARDC nk'uko byagaragajwe n'igipolisi kivuga yuko bateye bano bapadiri, umwe yari asanzwe ari umusirikare. Muri Ethiopia mu gace ka Tigray, umutegetsi washyizeho perezida bita Debregezus Gebremichael, akaba yashyizeho nyuma y'uko n'ubundi Tigray itangiye kongera kurebana nabi n'ubutegetsi bwa Ethiopia buyobowe na Abiy Ahmed. Ubu ngubu bamugize, ariko ubona yuko bishobora kongera guteza intugunda hagati ya kino gice cya Tigray gishaka kwigumura cyangwa kwigenga ndetse n'ubutegetsi bwa Abiy Ahmed. Numva twasoreza Paita. Urakoze cyane Vincent. Nawe urakoze. Yes, nguko rero ngayo natwe ntago turi buze kujya muri byinshi. Reka tubashimire mwe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, n'iby'agaciro. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo masaha mu gitondo. Mwakoze kubana natwe, Nyagasana akomeza abarinde kandi abane namwe. Ciao.